4, 5, 6, unstretch really back, the back stretched. Belgia koreograaf Rashid Tikka tõi Vanemuises lavale sõduriloo. Sõduri lugu on lugu deserteerunud sõdurist, kes loovutab oma hinge, mida lavastuses sümboliseerib viiul saatanale. 1918. aastast pärineb Igor Stravinski ballett, koosneb näitlemisest, tantsimisest ja teksti esitamisest. Libretto autor on Šveitsi kirjanik Charles Ferdinand Ramü. Marokost pärit ja aastaid Belgias töötanud koreograaf Rashid Tikka on õppinud Maurice Béjari juures. Tikka ei ole Eestis esimest korda. 90. aastate lõpus tõi ta Tartus lavale maalaulu ja Lysistrate. I feel myself so like at home. And sometimes I make people laughing because I said all in ST boys. Any performance, drama, movie, dance, of course, even music, this kind of works must give me a chance to travel. They must give me not answers, because we don't have answers for all things, but to give me a key to understand a part of myself. Hey!